Oh, it hurts the most 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times it happened if we can. Not that I wanna get in, but I wanna see how you're my boss. Oh, it's harder when they don't know what they've done. Thinking it's best that they leave, meaning that I'll have to move on. No, I won't. Waktu kamu boleh bersama-sama di bangku melukis kikau. Ya, melukis kikau. Nggak ada? Dari lubuk kikau? Dari luar. Oke, saya kasih polis saja kalau begitu. Saya kasih polis saja. Oke? Ya. Boleh nanti diambil kepada panitia.
segera pulang. Selamat tinggal Pekanbaru. Happy anniversary Pekanbaru yang ke-9. Semoga makin solid. Bravo. Siap, Bang. Apa namanya nih? Jembatan Balerong. Caranya gimana ini, Bos? Gimana? Caranya gimana? Caranya dulu ini masih dalam kandungan saya. Ini terancang memang ini. Tapi